Aduh. Cak. Dulu. Cak. Dulu. Cak. Dulu. Cak. Wah. Adi menap ini. Semangat. Nor na. Ja! Wah. Sekarang gong openg curak lah nenek. Cak, sing mesaut. Raga dia nak membedakan. Biar nyen pergi nenek pesu, mesti jawab dengan cak naik. Betul. Sui dolar tu nyak jok. Baru cak. Cilulut. Siapain nak patok biar nyen pesu, siapain demi pemerataan dah bang. Kertakan nor ner ner nar ner nor ner nar cak cululut pedel kan cai mencelalat mencelulut boleh saya udah siap dong boleh ya boleh bang yang kene ngaduk satakan dong. Oh, sing nadi cang. Sing nadi? Ani dunanya ngomong. Cang. Kena sini. Cang urukan sekan gong. Oke, do. Hah? Beh. Dong play pedidian sing aku ini. Cang orang play. Mare cang pada nyauten cilure dong. Uliah kengken bersing nadi aduk kan mirip pecanca ini ya. Sing nadi. Oh, kan kabuh ni. Oh, kabuh eh. Hah? Benduak sini. Mirip demen pedidian lah ketampil. Benduak tidak di seniman. Ingin memperlihatkan kepandaian kepada orang banyak, boleh saja. Iraga sebagai seniman otomatis dalam penampilan kerjasama yang baik demi suksesnya penampilan kita. Itu yang cari canda bang. Ini aneh ajak memedenya nih. Ini dolar apa ubuannya? Mirip sing metlu bulanan cai ni. Bidan cilekat. Ditumpak anaknya cilekat. Lemah cicing cidang. Tumen jani sina ditimpalin. Memata ajakan. Pocol bener ngomong sendiri ngalakin hubuan ni. Pengenah ni kan jelema keng-keng je terus celeng. Kawang. Belangkaman bungut eh. Wah muntul kan ganjine ngamplong terus naik. Nah asal pesu. Asal pesu. Ya.
Paham je. Apa nocik lah? Alo-aloan je maraglah medal yang becing amplong. Pasang gedak apa teko kaplongan deh. Ngawak-ngawak nas ne. Bergelak usen je medal. Kengken jak akan cina ngemplong ha. Celemo. Kengken udah sini. Ni cing ngemplong ni. Pedok. Wah, ni Pedrok melaksana gelak ngemplong je kada. Nggih. Oh ni kayu ni ang ngemplong nas je. Nggih. Nah ya bakata malih ya ke puri mo. Gelak ngandang di ni. Jadi jangan leh. Asal pesu orang rasa bisa kamplong lah. Malih ya ke puri. Sengado tu. Jangan udiang je ni lah ha. Jangan orang sengado tu. Orang ngalih Pedrok ni dek jak cing les pesu ha. Biasa pesu kayak kena orang sengado. Jelema sajan lengah sing bisa ngudiang. Ne cing jaga ne. Lah ngalih jadi ke puri. Dah bahaya kan dia melaipnya nah. Nggih. Asal pesunya. Dekat kamplangan tadi. Ya. Weh. Jakengken polone geladal-dal sih. Bungo cokoro kan do. Asal nyenyo pesu. Dia kamplongan mau kendal. Oh, kaseng labang ngemek dia Pedrok, saya Pedrok dah kamplongan. Gelah kamplongan sih. Ratu dulu nyen kamplongan malonan. Jelema lengah nang iwaseng lowong kedek ya jani dah. Lowong gede 16 nasne kamplongan. Ye. Ngawak cinas. Len awak bepelih ngacuh pungut je. Ya apa orang didiang? Nas de kamplongan de ci. Ye, ni orang nas. Ben cai marah. Lowong gede nas de kamplongan de ci. Lowong gede kamplongan nasne kendan. Do. Jek ngawak polon cing raos. Kadang pesu kudiang man. Nak mudiang sejak ini kena sih ya. Bisa diorain. Kamplong hati gelap bener dal nasi di dolar. Udah kerudung ngawak pun ajak tangkil ke puli. Nguruk kang cak tu. Oh ngurung cek sih. Nggih. Bakal tadinya misi kan di keplang-keplang adi. Dipun aduk-aduk, metelalat metelulut. Wah, yen kita cai pelih gerada geruduk sing karuan cekak. Benone jani benone melah. Masan gumi kini banyak asri gumi ni dini belang nak benone ke. Payah tu. Payah mengening. Ya lah pemodal kadi banyak lah. Banyak sempurna lah. Jam kuda. Jam daso. Ya itu tu. Tuni semangan matakon masih jam daso. Tu kali janis bosanyo masih jam daso. Nang belah nakon ya senawang matan jam. Jangan klikengkan tak kon jam daso lah kan. Ye. Pasang repot bungut. Dia mau tawa-tawa. Bisa orang jam 1 lebih 5 menit pasti lengah. Kasar rumah kon jam $2 jam daso. Nah kau kanggo nak keseng caseng keberatan dong. Tadi oren bungut jelema tu. Nana yang bakal yang jam daso jadi kangwang lah na. Nggih. Ayam mengeneng tu. Ye bin mau balik. Meneng Indonesia. Nah mau kejang bak-bak siapa bisa je. Senap jang bisa. Nyenan tog leyat takeli kaju. Misi kok keto. Nyenan tog leyat takeli kaju. Dadong moko ngabo payung hujan bales katak ngongkek. Dok. Jangan saja saja sudah dipeten we. Nang udiang ci do ha. Banyak nyamuk gedeng nidek ci angkok ha. Nyen angkok. Oto sing aku bos bangkiang ci marang angkok. Betul merasa. Pada bangkiang pedidi sing merasa. Bah, ini maro ya. Nak soleh nenek. Mun kengken janji do. Kordewa dan nuning. Remaja masa kini harus otomatis dia pengaruh sama lagu dangdut. Adinya keto di. Lagu dangdut sangat saja mempengaruhi. Nya pengaruh adinya misi angkok. Iya nak dan merasa dan titiang tunis semangan. Bakatnya nyetel radio. Mengantan, aduh cintaku
tak terasa cekedang nut enak. Ada menjiwai lagu kita, sing tahu nang mai bo di namang kita. Ya yang keras pengaruh nih kok enten. Nalar, Ya. ini le nang pasang pasang yang angkok kita permisi. Nilainan tu. Ah, Nggih. Redang bisa megendeng. Trong treng 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 trong trang treng trong 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 treng treng trong treng nhong 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 treng nhong 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 si milu đâu kan si. Nakengkeng kena cina dong na. Jak mengangklung si lana ke gening. Di dolar bangtan di diana ngangkelung, di tiang barang. Toto dolar petruk. Yang nganggelung Mengkena sini. anak band itu kengken tu. Nah toh asal subuh ngaben Cina angkelung. Ye ratu. Weh polomo weh. Ngaben lemo nawang si band. Band itu gambalang gendengnya musik nih madan band itu ngaben jelemo. Oh musik enggak? Ah, Ingin tawang orang ngaben. lar demi si kadang-kadang berencak jak yani gending orang pasti Gending, tadi enak, bro ke? receh yo. Bening tu. Ah, Nggih. Beli kadek nguda belinya lepek. Ngabu kompek aduh ngabu kompek Long. menyaruang liman beli kepek Long. yen kepek sing dadi nyelek Ye. Adi nengil sih lar. dalu Adi nengil sih lo. batalang tu Iwase kita lima nade sih no. Mengaling lar. batalang Wedo bong Kalau ngene kejang, apa jelek batal kan? gendenge. Ya, Dok kita limon apa bong? bung. Ah, Batin sung lakar jelek. Ye, apa kacelak sih oren? Oh bunga nih. Bong. Bae pocol nyelak. Yan kepek sing dadi nyelek mekeledan. Jak lelah dogen lemoy. Yen bang ci yang megendeng ya ni terus nyelek-nyelek kene kal pesone. Nang iya uruk jani, pangiwa asih ci bisa megendeng. Oh, gendeng cara jani. Ah, sejawanan tu pangnya puno kayon glad ba gendeng kok kita. Oh, kendan. Ah, Kadang-kadang melana. suat. Apa ya jojo polon ngui. cicingnya makalukan kuang santur dikau garang kiceng lenas Tuh senaulian gendeng cini garang cicing. Gimana? Nah. Nelongso atine ngaloso Welar. ngaloso Weh. Apa tu ngoloso semang sana? pendawang Nih, toh. apone ngeloso man Weh, celanane dolar ngeloso. Jak ula nyaplok, jak gedak pasang lah benar weh. Bungut celeng cie. Ini makin domang. Kayak pangsing nguik nah. Di tiang megendengan. Ah. Cokor dewa. Lah. Masalah. Nah, langi galing. Cai. Itu dong aben cinyan. Bin. Napi ada musik nih kada pada. Oh musik jema. Kada apa sedadi ngugul jadi. Pang sandu kok. Nah, terus. Nelongso. Trang tring trang Ya tak putusnya. Siang malam ku menanti tiwas gawe larane ati jangi janger seng sengi janger seng sengi janger
seriang anterarot gelap-gelap ngalapu orang silanyar pamulune nyana dadin sarwang jani majangeran seriang itu Ya ampun. Wes. Kengke jejak terus saya kaya kadi. Napa nyari gending nada jena kita ben. Ina penyelah kecak ini. Ye jelemo senawang nyelah yen bo jani nyari gendenge sod kita yen nyumuin ben maro jen kita. Oh yang ada don dap don dadap dadi bang kambing. Janger sama kambing. Dah gelap gede anji tu, malah nyedan belakang ngigel. Jak sama kambing pola ni gede ni ben. Bosakan gede ni, jak iki dolar makado wo gede ni. Sekian jak sakane jak janger sama kambing. Wah ngajak jelmo ke kini. Asal pesu jak pokoknya kaplok. Bang tawar asal pasal kadang utuman ya kini. Numitis nyacat. Oh kang ngayanan kelah kena long yak dah diusak kena benar Dan ya. bo bunga tetap. Jauh ngomong kambing tu. Yang kelebang kambing tu. Ikut apa ni 16? Woi. Nang iwas sing didenang ni. Jak perces cara domo buang kalau ni jenang ni. Woi. Ni. Ben pok kan mek ni, ben pok ni. Sajan marorin. Wah ni jelema bodoh saja ni lemah. Badeng. Weh, dah kata ibu awak manusia weh. Awak manusia memunyi kambing jelemu. Jangan melali sama ketemu ni dengan yang kawan ni. Bubuk kambing ya. Kambing luar aja kambing next eh. Sina panak kau tu. Ane jenis panak ni, ane gede nak ina ni tu. Luar ni tu. Benar tu nak ina ni. Ni mau panak ni kau. Engkau tu. Korki jam. Memek ke semua bang. Weh, dah kata ibu awak manusia. Yen kambing ci memunyi jelemu kita landas. Yen cai ajak panak ci kengken landas ke rumah. Oh di tiang tios. Panak di tengok di tiang tios. Woi, Papa. Oh ngau ci papa. Ni papa. Mau yang ngau meme ni. Mama. Sing medaya bisa panak. Ajen bungut mau ngit. Bisa masih panak yang hargain papa. Sing ada kita. Ci ben memboyo ci. Tidak tu ni semangan sebab nepoken. Mau kengken dengar ci. Panak ni ngau kenipon. Ah kengken bener. Nanang. Nak blok kita dengar ci. Nak ia bong orang papa kau ni. Nak orang jak sing ada orang papa jak sekan nanang begitu. Nah, dia moni ni sing bau melah gending ci mondo pelajin ben. Kelam kita matakon kenci jani. Nggih. Dijo ciman gending jak magenap sancing lah gending-gending ni. Numas kaset. Jo cim ni Itu di kasih. aneka. Aneka rekod kita kan ada tu. Bang mau kaset mau kenap penan deko. Kaset apa pernah ada? Drama gong sancaya dui pado mesti. Ada masih di Nggih. Di jodoh anu Di aneka tabanan tu. Woi. yang gending-gending Bali ada. Wenten. Pakawin itu. Wenten. Gong. Gong wenten. Yang kita saya magenap sana. Cuma genap. Mau kenap. Tok ajin kelana. Cing beli kemo Aset kaset. yang memunyi ada mesti. Patu kaset kosong ada. Angge kaset kosong. Kaset yang memunyi. Cing beli kaset kaneka di Subana. Nu cing ajin malu nak dua kan rasanya cing hidup pang. Rorin gelah. Mantu cai tu kengkeng kena sini tu. Jangan salah orang mak sih. Ingat kencang memarakan cai ngiring itu dua gong. Kambing bisa ngolah meme, kambing bisa ngolah bapak. Oh, duduk kena do. Jadi jangan cai ngiring itu nak agong nyen aja nih do. Oh, sang kalau panjangan mau kejang mau sang bay dolar kodak gunung ngiring dua gong, sing ngolah bapak. Dua gong panak bobinyat gitu nih panjang. Kengkeng cai nyau tenak saja itu semundu aji. Nada ipun purun mapajar yang ciciang. Ini ngaturang linggih Jokori Dewo. Lar, Rob. Ya di aston yang memaksa rasa dikenal kal
matur kita mau sesinir ke nukodan lah. Kelah kadenci gelah pedeh sing mapan merasa subah gelah ken dewek maro gelah nengil jengah sakit aten gelah keliwat ro. Ke walau nok keni nak subah gelah man metakon yen pen klu pen pat lah mau metakon keni memen gelah sing sido masing mangu kodang gelah konde putran sang ratu. Dadinya ngajak memi pergusti ipeka pergusti ngoyong di ponok di tepi sireng inggih nang tegarin sing ngenah mangken sapuniki cu cacang pikayo nan cokor dewa pine becik mecake dengi biang kita sampai pok yen kan kayo nadon cokor ireng mekaon ruruh yen jani ben pok lah apa angan kelas sangat ini kelah kalau megedi kang ruruh nyen sujati ane ngerpakep ningat yang menak biang yang bakada malih biang lama serado nye itu bisa biang di ni nyelak ketes kita apa sada lah yang boleh karang kepadian do jo kena gusti biang mon oh ngaleng-ngaleng bener we beten tikoe lalen sing ngado mesti mungkin tuh di beten tikoe ale di sing beten tingkah cai ngaleng-ngaleng nang bener nggih kaden cai bener titik ha dong luung diketon di beten tingkah sada kan nak bijo ngaleng-ngaleng kan dikek sambiang kena saya ini kontrak kontrak apa serap karo montor orang sih bakelo supirnya gelam cang erap pang benar setoran senawang ajak syarat polon cie ini pemekas ratu tu agung putra bosan dupon kali mangkin mau lancaran ya mangkin ngireng merayonan ngireng aduh mak cekoreng merayunan gedean dekornya dong dekornya 6 bulan akon dok sengamang-amang nih ireng merayonan sing yang sambal mancan nanam noleh iwa sing malodo sing bedah dekore dan ampunang kuahena nah ya bepraga dekor si segede nang mondo na inggih lah metakon kenci jani inggih nyen oren merayonan gelah apa cai oren merayonan adi ngemaluin sing ngemak dekor jok deng masa sak duang papah nyemak kain segede nang ai dekor polone sing yo jang aja jaya jak merayonan ndawang ni jang dekore pas yang pocol nyemat don dia neng sakit adobe nasi jemak benenenan oh gitu wewe dong nang suoda monto kene cepat jani na inggih mu pejang to dekore di perantanan inggih ampun apa sambelang masih tinggalin to di perantanan nujo payok penyakanan po mekas dangdang po onde ada mas susut malu jani do di subane suwo nyusut mara nunat lungsuran sing Kentang. to oh loh do kudango dekore kok mu ke perantanan dia kamu do dangdange konen mesut sut malu pengorengane sut ngoreng sambal do sut to mana kenang cai nyelekin Ratu Duagung dados nanang iring perayonan di tamangan jani sing nyanang sing memi kal nganyen tiang sesodan kal ngajangan oren memi tiang apa makrana keto di tamangan jani rasa jengah tiang mapan bakten memi marep ken uko dan tiang tresnan memi ken tiang rasa sing nerus me dados Coko Dewa mawa cana kadik punika palunga Coko Dewa mau sang bakten ti tiang nenten terus orang dijeminap kirang napi gumantisane iwang ti tiang Ratu Duagung mapan rasa yang makelo tiang bo ada pengidih tiang ada ne syarat tiang ken memi sing sida pun memi kembang tiang sing sida pun memi ngoren uko dan tiang dan kemana dados santuk ti tiang napi gumantisane saratang Coko Dewa napi gumantisane arsang Coko Dewa dan presida daging ti tiang yang pasang malih pisan jadi tiang kang idih ken memi ben cepok diolas isin ning mena inggih
Napi punika. Ne syarat idih tiang takon nang tiang ken memi sing adelen. Nyen sujati ning rupaka dewek tiang. Pemekas ajen tiang. Bangsido tiang nawang me. Ajeng Cokordeo. Kewalo bisa memi ngoren tiang tongos ne. Pang tiang kang ngeruruh. Yen merasa yaji peleh marep ken memi kelajak tiang main ngide peleh ken uko dan memi. Yen memi merasa peleh lan bareng-bareng ajak tiang ngide peleh ken ido yaji me. Ko yaji. Ken. Nanda calo keto yaji. Niken tau. Kau tapi kau ngaji? Hah? Kau ngaji? Kok ngaji nyendo. Kau ngaji bikin jangan makan dong. Ini sampun rau ini yaji. Oh ya nepok wis Santos. Ngawang lar. Kau ngaji kau. Loh. Jangan ngawak. Niki kau ngaji? Kok ngaji nyendo. Kau ngaji rai? Kok jadi rain. Kalam. Nanda Jangan mukajang saja. kesama adalah. Bako tua bakat tuan ciplah lian. Ji. Sapun api menantuk di tiang ji. Lugra. Saking ngalit sida antuk titiang ngemban terus sampune dhuwur dados biyoda ngeraino ring pondok. Bro, Tiang. nak kengke nunduk cingiring ida dua agung gede kel kini. Sapuniki sika. Sika. Nang jumunin sing seken dinga bapa mumin ji apa dah? Melang bener matur. Dijatan mang gelis. Sapuniki sika. Apa arten sika itu? Yen alonang sapuniki Gusti Peka. Oh, pahengalan. Pocol can yen benar-benar ci memunyi. Kan jelem mau. Sapuniki tekendan. Titiang ring dua agung gede. Itu mau wacana ring dewek titiang. Dolar, petruk, uling cenik, cai ngiring gelah. Disupane dhuwur gelah, nyen sujati ni ajen gelah. Kencan. Nang jumunin sing seken dinga bapa munyin cita marah kengken dah. Wadah, ni maro bongol. Apa niki? Dolar, petruk, uling cenik, cai ngiring gelah. Disupane dhuwur gelah, nyen sujati ni ajen gelah. Nah, jane maro sekan. Nggih, Uling cenik cai ngiring gelak. nggih, Nyen sujatene ajen gelak. nggih. Ajen ci takon ci. Don. Kal kemo liman ci megelah-gelah. Jelem motro anda lang nyakit nat polon je. Tiada oja wacanan ide sapunika. Saja ka. Tiang jakewa ditambang jani kak jak loong kak ngoyong di ponok sing kak nepokin di timpal-timpal dia di pejalan-jalan tiang orang Sapunapi wenten pengupet ipun wadwa duwene ngawanang salit arse kayun cukuri dewa. Tiang ora panak bebinyat sing lah aji Bro, sampunang punika banget ranjing ngering pekayun. Cukuri dewa nenten pewikan api malih linggih cukuri dewa. Lugro panjak-panjak duwe. Rasa satu rauhipun iwit taru enten reramanipun. Inggih. Mangdo nenten ngawaneng cukuri dewa salit arse. Kemana antuk titiang sampun padut. Titiang uningayang atur sane mangkin. Doning ton titiang cukuri dewa sampun dhuwur sampun jajake. tubuh tiang ide kan kak Kuantan titiang nenten pacang aturang ring cukuri dewa sapa sira pesengan nake lingsir ring dijelinge ida kuantan cina aturang titiang ring cukuri dewa mangdo sangkaning usahan cukuri dewa sida kepanguh tangkil ring nake lingsir ya Allah semua ada sing kita gelah cukak inggih Agung ida yaji sane ngardi linggih cukuri dewa tansios wantah ide sang nateng ratu kuanten cina ring angan ide aturang titiang lugra nakan ide nake lingsir ring tangan ide kiwa tengan sapunapi kadikukun kesari kadikukun singa lugra titiang para sangga punika kapertama
kaping kalih wenten sarana aturang didiang. Satmaka penuntun ngemit pemargan kriwa rauh permana duwene. Yo Didiang. nang jemak pusaka duweni doni. Mangken ji. Man jani. Lar pirenge me abo. Ni ada sokasi. Lugra. Tadi sokasi bangka tiang. Ledang arse cukuri dewa ngaksi napi daging. Drop.